Uyazi ngiyibuza ukuthi ngesikhathi uNkulunkulu edala umuntu wakwenze njani ethi umenza abe umfanekiso wakhe. Ngiyibuza nje ukuthi ayikho nenye into uNkulunkulu ayengayisho ukuthi umfanekiso wakhe ngaphandle komuntu. Ngoba ngithi uma ngimbuka mina umuntu, indlela umuntu abheda ngayo angiboni nencane ingxenye efana noNkulunkulu kumuntu. Kodwa-ke angikho ngaleyo nto njengamanje. Ithathwe enye nje indaba ebekhulunywa enye inyanga lapha, bengiqala ukubona inyanga ikhuluma into ehlanzekile. Ithi le nyanga ike yanesibonakaliso la khona ibona umuntu ethuka inhlamba. Ngesikhathi ethuka inhlamba olimini lwakhe begcwala iy'bungu ney'mpethu. Ngesikhathi iqhubeka ethuka, iqhubeke lento yande igcine isigcwele umzimba wonke. Ithi le nyanga kusukela lapho ikunyanyile ukubusiswa umuntu. Umuntu nje mayithi inkosi ikubusise, uvele ethi ayi sithathe leso sibusiso ongcono sisebenzele wena, ngoba isuke ibuka ukuthi lo muntu ngibusisa ngomlomo ongcolile, umlomo othuka inhlamba. Ibalekela ukuthi uzosuke iningi ngalokho kungcola lokhu. Kungijabulisile-ke ukubona umuntu ekhuluma kanjeyana ngoba abantu bayithanda inhlamba baze beyincome bethi inhlamba iyisizulu. Mina nje ngiyangidelithi inhlamba ngoba inhlamba angizwani nayo, futhi enganquma ukuthi inhlamba ngeke ngisayithuka.